Wajulok pegeo dano me. Wajulok pegeo dano me. Eniman charo lok iya chuli. Donga chuli kachiel ki jo ma winyo leb luoko weng. Ana lego KD Kristo alega kikija. Ni utim kija ki wan lupala bek. Utim kija ki wan lupala bek. Nen man gopa ki lok muguma KD Kristo wajo jui ni en latien pala bek. Kuni weko achuli mukene giye ni lokata. Kuni weko achuli mukene tawani KD Kristo latien pala bek ada. Mano pebe. Iya dada nini KD Kristo me ber latien pala bek. Pelare, gini pelare o matwan. Lok ini pelare, ini pelokata. KD Kristo me ber latien pala bek. Pelare. La pala bek mo dok petwero nyuangero. Wai chais ka KD Kristo. Me nyuangero. Wai chais pa KD Kristo ni. Pelare. KD Kristo ini timbe I waj kama ini aye. Wek dano nge. Neno. Piem an kira neno ki inni. In latien pa tabana min. Unyo pa min ki kome. Kiri waje ni inti ki mwaka piara ngwen plasi. Ni a min benu bedo kile iloj I Uganda. Ikine mwaka piara ngwen ego. So achuli kachil ki jo ma winyi labduo. KD Kristo o waj buone mati. Pien adju ya nero ni KD Kristo kape latien lugwara. Chitie latien madi. Unyo latien kakwa. Ma KD Kristo taka ini waje ni in latien lugwara. In latien madi. Unyo in latien kakwa. Ngat mo ma chier lok ini pe. It will make sense. It will make sense tere ini wajo ni in latien. Tere ini wajo ni in latien madi. In latien kakwa. In latien lugwara. Ngat mo be doubting pe. Era chudu bi fui pere bene no wajo lokada. Dar mo pol gu bi fui pere. Ini waja ti kama woru akiye. Unyo ini pen kong mam zo ko mabe. Ini pen mamani mabe kong. Mamani uvolio. Waj en waj kama in woru akiye mabe. Munguno wiye wil kama. Neno. Don ki war madit. Ana lego en KD Kristo. Ni en unyut ngat moni ma en wajo ni wone ki pala bek. Unyuri wot pala bek moni ma wajo ni wone ni ki wana chuli wek wanen kome. Chi an ki koma machalo His Excellency Dr. Daniel Soka ana ya kwanyo chene na michwalo KD Kristo kila cho enuni I DNA. Wakwany mer blood sample chi wachwalo I laboratory. Kipim makaki noni KD Kristo latien pala begada chi ana bibiana kwayo kija ye. Bot KD Kristo kachil ki wona chuli weng. Ento la bon timo DNA ni an ki koma aye unyo KD Kristo mete ki voda dano ni en latien pala bek. Ini pelare. An pabi ye ma tual pabi ye ma kulu ni KD Kristo latien pala bek without DNA test. Never. Pa ye. Don't give matie. Wana lega ni KD Kristo introduction ma mege this time ulako kodi introduction ni ma en chako ni would war kon would kwene the lord da yimene indong walegi ki war ma dit KD Kristo kwang dong pe introducing yourself kumenu ka ini mer tem introduction yin yo mukene Rastafarian preacher chani kri wajini ene ano ni perai eto mek ruonyi para bek ini ti timu ton bal mo maraja dada lu para bek igi pe yom pelok eni ba lu para bek waki ruodi weng igi pe yom pelok eni so gematie ini wek balo nyingang para wotu tim kija ki gang wajal KD Kristo tim kija ki nyingang wa nen man kuni wan machalo para bek do jumu kene
chao bedo ki chach nyo war manok ikomwa pale be gang keba pale be gang war mo kamalu rieko ki kena ye aki ye ento dogi ke di Kristo tiga mere bini bal nyingwa we wan wanen maraj iwa chuli we ga chuli mo kena go cha kejo ikomwa nyo weri odo dogi a chuli mo kena go cha kwero cerka nyome pale be ini bal madit ke di Kristo ini iti tim tuan bal mo madit to tuan ma in tim be I withdrawing that statement nako chi kwa ki jaye bodlu pale be ini lock introduction niko well garnet ni Rastafarian preacher kon kenyini ini be kenyu no take a word in the right path when you take a word in the right side of the road ma be no take word ma be ka cheikh mero ken ke kom so ini konya you withdraw that statement ni in latien palabek bien ni chake wa ini chak introducing yourself ni in latien palabek you be kwa wa you mogi ken pere kwa wa kin matidine we are all worried machiel kong cha we wa ne be dong peti kit machon so ini konya ko wan machalo palabek ne madano tiga bericha wati mavuj actually me palabek tiga bericha mavuj piloki ini tim be konya withdraw that statement tim ni ririe daga ini winyu loki ini bien dugi YouTube dugi social media I withdrawing your statement no we wan machal lo palabek wa bed free so you vindicate us man vindicate us set us free you pay kwa ni chake ini chak mio introduction any you pay dokikero wan machal lo palabek it won't lay week more mapelare. And this is a very serious matter. It's a very serious matter. Doka initer lok en togo chi ana bichori record. A bit dori record. Nerwe. Wa bit tiro record. Now pekija mati chwinya. Pekija mati chwiny an. Abi mini 24 hours. 24 hours. Being withdrawing statement nako ni in latin palabeki. Withdraw it completely. Chi ikwa kija bor wando palabeki ko duju I media ma wan waneno we wan machado palabek wanen yo kid ma otwer timikija we wanen yo kid ma otwer timikija rungani His Excellency Dr. Daniel Soka aka the voice of the voiceless.